vibe song bahai tong kha khai nor joto kaham krung na tong na hinai gang tin han hilam sabani lifestyle channel gang tin nor ni bagi tek sak lifestyle eba biography to fekya inke botifra actor ni runner up position ni sini jagi tongo sini buko Ishita Tripura Ni Lifestyle eba biography rok ke chingo video ni bisingti saimala nyai bini kami rok bora ta bini qualification bisik ta bini family member sab tong tai kojina tong abrang na tei silai nai hai diba hanke nor tong mung na sini buko Ishita no hamjagi tong tai bono support khai tong ko video no kaisa like to remana bla hai diba ge ko ro bisi sai kare video no na baka thana sirana Fajing ba sang silama fasing thanai hai diba bini real name rong no hanke ba ni real name tamo hambai manai ani real name ke Ishita Tripura ni nickname eba nog rogo no lobby ring zak ma rok ke nickname ke Ishu Fajing ba sang silama fasing thanai bini derabar bini asamani shalok ke busuro hanke ba ni derabar eba asamani shalok ke busuro date of birth ang kamanai 25th February 2006 hanke ni tabu present age rok ke busuro soloi tong ani current age ang ka 18 plus Fajing ba sang silama fasing thanai bini height eba weight rok ke busuro hanke ba ni height eba weight rok ke busuro manai ani height ang ka 5 feet 4 inch and centimeter okay 163 centimeter and ani weight ang ka 50 kg hanke ba ni religion eba dorm rok ke tamoro manai ani religion ang ka Hindu Fajing ba sang silanya bini village sai ke bini kami ni mung rok ke tamoro hanke ba ni village sai ke ni kami ni mung rok ke tamoro manai ani para ni mung ka mothumok para Ratonmoni ADC village Shabrum South Tripura hanke ba ni education eba reng srma rok ke busuro currently ang tabuk first semester opori tongo Fajing ke silama fajing thanai bini family member sab tong tai kojana tong abrang na tei silai nai hai diba hanke ba ni family member sab tong tai kojana rok ani family member total 4 jona ani mom dad ang te ani sibling hanke ba ni hobbies hai ke nin muchung rok ke tam rok ani hobbies ang ka singing painting modeling dancing te sports activities jajago hanke ba ni favorite food hai ke nang thokja kungma rok ke tam na bisi ba thokja ko ani favorite food ang ka song borok to ham te wahan mosteng Fajing ba sang sima fajing thanglanya hai diba sang sina mi sungma to abun bisi ba sina mi sungbo hai diba bini boyfriend hai ke bini chalatara tong kare abrang na tei sing silana fajing thanai hai diba hanke ba ni boyfriend hai ke ni chalatara tong kare ni gabi kisa ke rel gabi ke sar khidita hambai manai I am currently single and I am focusing on my career and personal growth. Kha yang kana khana kana bini khukte nya batak su jabda single na kho ge hobby din bisin ti Simon khana na bini lifestyle lokno ba ge tamung na na ni channel ta bu ka talangi tongo subscribe khlai ge na subscribe khlai di video simi nai na yakar thang na subscribe khlanya ta bogi ta video na hamjagi ta ta boro support bu khlai ta go video ka like bu na ta pog din na okay mala life is nai do next video to boy thank you for watching bye